Konferencija za medije pred uzvratnu utakmicu četvrtzavršnice Kupa Bosne i Hercegovine između Zrinskog i Sarajeva. Prva utakmica završena rezultatom 1:1. S nama je trener Mario Ivanković. Treneru, prije nego što se osvrnemo na kup pogled sa ekipom Sarajeva, mali osvrt na rasplet 21. kola. Zrinski je slavio, a glavni konkurenti u borbi za naslov prvaka, Borac i Sarajevo, osvojili su po bod. Pa jeste, evo, što se tiče bodova u ovom kolu, idealni rasplet za nas. Mislim, mi od početka stalno potenciramo da gledamo sebe, da se borimo s nekim svojim problemima. Evo, u nastavku sezone probamo izvući maksimum svake utakmice. Normalno da je uvijek drago kad neko od protivnika kiksa, ali mislim da je fokus prvenstveno na svaku našu iduću utakmicu i da tako trebamo gledati, izvući svaki maksimum. Vjerovatno će doći u nas kriza nekog rezultata. Nadamo se što kasnije, ali kažem vam, evo, izgurati ovo do pauze što najbolje možemo i onda nadati se poravku povrijeđenih igrača i znamo svoj put i slijediti ga maksimum. Okrećemo se ku pogledu sa ekipom Sarajeva. Igrali ste 3 puta ove sezone, remi u Mostaru prvenstvu, zatim u kupu remi u Sarajevu, te prvenstvena pobjeda na Koševu Zrinskog. Par riječi o samom protivniku. Pa kao što i sve 3 utakmice, tako očekujemo i sutra jednu tešku utakmicu, pogotovo što je stvar eliminacije. Ekipa koja izgubi ispada iz kupa. Sigurno da neće biti lako. Sarajevo je, znamo svi, veoma kvalitetna ekipa koja ima veliki roster kvalitetnih igrača, čak usuđujem se reći da ne pružaju partije koje smo inače svi očekivali, ali kažem vam, sutra je posebna utakmica, drugo polovrijeme. Imamo do prilike pozitivan rezultat s prve utakmice. Nadamo se, evo, da neće biti ovo vrijeme što najavljuju neka elementarna nepogoda, da ćemo moći odraditi normalno utakmicu 90 minuta i naravno dati sve od sebe na bilo koji način, i regularno ili 11 samo da prođemo. Dosta je kadrovskih problema, posebno u zadnjoj liniji. Barišić nije već duže vrijeme u kadru, tu je problem sa Šunjićem, Koljuvić. Kako je stanje sa ekipom Zrinskog? Pa jeste, evo, stalno neki problemi, nenadani, što se kaže, iz utakmice u utakmicu. Navikli smo, evo, i jednostavno radi toga normalno da nam trpi neka igra, ali rezultatski još smo dobro. Ima nas sutra isto momci koji dobiju priliku, evo, ko što je bilo u Igmanu, neki nenadano, iskoristili sve. Nadamo da će Istra preuzeti teret na sebe u nedostatku ovih nekih igrača koji su bili standardni, jednostavno pružiti svoj maksimum i pokazati da se na njih može računati ne samo u budućnosti, nego i svakoj idućoj utakmici. Nisam spomenuo Čavara i Prskala. Kako je njihovo stanje? Barišić, kada se očekuje njihov povratak? Pa evo, mi još danas malo imamo poslije sastanak s ovom medicinskom službom, pa ćemo vidjeti tačno za sutra šta i kako, ali nadat se. I vjerujemo da će poslije pauze svi biti u rosteru i da ćemo onda imati, što se kaže, slatke brige, a kao što znate, svaki dan je bitan, svaki dan dobijamo nešto, evo. Tako da prognoze su nezahvalne, ali jednostavno vjerujemo i očekujemo što brži povratak. Trener, evo, već je nekoliko utakmica prošla od odlaska i Čorluka i Ćuže. Koliko ste zadovoljni formom igrača koji trenutno igraju na njihovim pozicijama? Pa ja gledam to nekako realno i normalno da smatram da smo mi oslabljeni odlaskom i Čorluka i Ćuže. Čorluka koji je bio standardni naš igrač, koji nam je davao još jedan impuls u igri prema naprijed. Ćuže, bez obzira u kakvoj je formi bio, uvijek opasan igrač, što je najzahvalnije. Ćuže uvijek zdrav, uvijek spreman i nikad nije povrijeđen, uvijek znaš da ga imaš 90 minuta, ali evo, momci i ovi novi što su došli, mlađi, mislim da su u malo vremena pokazali da imaju kvalitet, da će napredovati sigurno kako bude napredovala ekipa. Tu je Memija koji je igrao ko alternacija Čarliju, čak i dosta utakmica. Palo je sve na njegova leđa, što se kaže, osjeti se određena doza umora, ali evo, vjerujemo, kažemo, kad budemo svi tu, kad budemo kompletni, da će i oni, tako i ovi novi igrači izgledati još bolje.
Ti novi igrači su već riješili nekoliko utakmica, Abramović, Pranjić i Majić. Smatrate li ovo jednim od boljih prilaznih rokova Zrinskog? Evo, dosta neki nepoznati igrači su došli, a opet već pokazuju da se može na njih računati. Mislim da je rano nešto više reći. Normalno da prvi dojam uvijek najviše djeluje, najviše ostavlja neki trag i oni su stvarno, evo, pogotovo i Majić i Abramović i Pranjić pokazali, evo, da znaju riješiti utakmicu, da su nezgodni za čuvanje, da su donijeli tu neku pozitivnu energiju neku dodatnu, čak evo i Duje ušao je gore nenadano, dobio šansu, mislim da je odigrao odlično, nadamo se da će i sutra i kroz ove utakmice što dolazi ugrabiti tu priliku, iskoristiti je maksimalno i na kraju krajeva izboriti sebi mjesto u početnih 11.